يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي لا محمد ابن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ولمشايخنا وسيدنا معلمنا ووالدنا وأولادنا ولمن تسلسلت إجازة قراءة راتب الحداد إلى مؤلف سنة العلم عبد الحداد شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا والذنوب. لا إله إلا الله 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 على أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى
سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى وصلي وفرحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاع حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن بعلوي وصلهم وفرعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي وصلهم وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاع حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وفي العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحداد وصول فرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنها شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويصدر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفنا واشفي أنت الشافي وعافنا وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يدر سقما ولا ألما. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى قدر صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرة المحترمين para alim, para ulama, para ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa nafsu bidzikri Ustaz Ubaidillah yang dimuliakan Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang mengikuti kajian kita dari majlis media Majlis Al-Bahjah yang dimuliakan Allah. Sebelum kita memulai majlis kita, mari kita ihda surat Al-Fatihah li sahibi hadzal bait al-mubarak dan juga kepada guru kita Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat kepada beliau. Allah panjangkan usia beliau, Allah bantu, Allah berikan pertolongan dalam dakwah beliau. Dan kemudian mudah-mudahan kita sebagai murid mendapatkan keberkahan dari ilmu nasihat beliau. Dan kelak dibangkitkan kelak di akhirat bersama rombongan beliau dan bersama para rombongan ulama di dalam liwat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini fa insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita mengenal kepribadian sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini fa insyaallah kita akan mengambil dari kitab Asy-Syifa yang dikarang oleh Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu taala anhu. Masuk pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan faslun fasahatu lisanihi wa balaghatuhu. Kita akan membahas fasahah lisannya Rasulullah dan balaghahnya lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah, salah satu apa yang menjadi keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diberikan lisanun fasih, bahwa setiap Nabi dan Rasul tentu punya keistimewaan masing-masing. Maka kita tidak membedakan satu dengan yang lain. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tetapi tentunya jikalau kita berbicara tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bicara tentang sosok yang semua kesempurnaan Nabi dan Rasul itu terkumpul pada diri beliau. Kita lihat
bahwa seorang nabi kalimullah, Nabi Musa alaihissalam, orang yang Allah berikan haibah. Nabi Musa itu haibahnya luar biasa. Kita tahu tipologi karakter umum Bani Israel itu kan keras kepala. Keras kepalanya mereka itu, satu, mereka anid. Mereka itu orang yang suka membangkang. Yang kedua, mereka orang yang, kalau bahasa orang sekarang itu empiris. Sesuatu itu harus terlihat dengan mata kepala sendiri. Membasuh kita ketapi makanan kero, lodak mati tak jero. Baru tu jingok, baru dia, oh ini ternyata azab Allah. Yang ketiga, mereka diberikan kelebihan berupa otak yang cerdas. Kita harus akui itu. Maka kita lihat betapa mereka sekarang ini sedang mengontrol dunia lewat otak-otak orang Yahudi. Nah, untuk mengalahkan orang-orang seperti ini, tentunya mereka harus diutuskan Nabi dan Rasul kepada mereka yang melebihi mereka. Kapasitas kecerdasannya, juga kapasitas haibah kewibawaannya, maka Allah utus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam. Dan tentunya juga Nabi Musa diberikan haibah salah satunya dengan kekuatan beliau. Karena Nabi Musa itu nyatakan dalam Al-Quran, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Karena tunjang itu orang oleh Nabi Musa sekali, faqadha alaihi, is dead, kena smackdown, selesai. Itu COD dengan malaikat Israel itu orang tersebut. Dan menunjukkan betapa kuatnya Nabi Musa. Kemudian betapa kuatnya bahwa wadah penutup air tempat mereka dalam Al-Quran, hatta yusdirar ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Ketika beliau sampai fi ardi Madian, ketika di negeri Madian, beliau melihat ternyata ada ummatay yasqun, ada orang para penggembala itu, mereka mengangkat satu sumber air yang ditutup dengan wadah, dengan bahasa kita beton yang luar biasa. Dan itu diangkat oleh orang yang kuat, berapa orang? Kemudian sampailah ada dua ukhti ini, kemudian ya sudah nerima, ketika itu mereka tutup, kemudian selesai. Mereka enggak kebagian air. Kenapa, kata Nabi Musa? Ini kami ingin ngambil air, ayah kami orang sudah tua renta, sementara kami enggak kuat ngangkat. Diangkat itu oleh Nabi Musa sendirian. Yang tadi penutupnya diangkat oleh orang banyak. Nah, ini kan ngeri orang ngelihat Nabi Musa dengan kekuatan seperti itu. Maka Nabi Musa itu dengan segala kelebihannya, ternyata Allah takdirkan qadarullah, beliau dibikin cadel sama Allah. Dan kita ceritanya sudah tahu. Maka kemudian apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Rabb, karena aku susah menjelaskan kebenaran kepada Fir'aun yang tentunya otaknya canggih, kemudian dialektikanya bagus, kemudian logikanya main. Ya, raja, presiden, penguasa, tidak mungkin dia bisa menguasai kerajaan Mesir yang besar kalau tidak dia bukan orang pintar. Dan menjelaskan itu harus dengan penjelasan dan bahasa yang fasih. Tapi ternyata lidahku ya Rabb, sebagaimana yang terjadi, kita sudah tahu kisahnya bagaimana. Maka ya Rabb, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berpinta kepada Allah karena susahnya ngomong seperti itu. Nabi Harun itu Nabi Harun yang nabi ya, bukan Harun bapak Al-Fakir, bukan Muhammad Iqbal Harun. Nah, itu yang nabi. Maka beliau diberikan lisanun fasih. Nabi Harun kalau menjelaskan itu masyarakat, itu beliau orang retorik sekali, ahli retorika. Orang kalau jelaskan Nabi Harun itu akan langsung paham. Tapi Nabi Harun kurang pati berwibawa. Buktinya bahwa sehari Nabi Musa dipanggil Allah untuk ke Tur Sinai 30 malam, ditambah 10 malam lagi, maka sehari lewat langsung Samiri bikin patung anak sapi. Tidak diindahkan lagi. Lihat betapa dengan lisan yang fasih, kalau tidak dilengkapi dengan kewibawaan, rasanya percuma baik. Maka kedua komponen ini bersatu pada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan ini bersatu pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka semua kebaikan, kemudian kekayaan, ketampanan,
kesempurnaan jasad, kesempurnaan ruh, kesempurnaan akhlaknya itu terkumpul dari seluruh nabi dan rasul pada satu sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lisan beliau fasih. Nah, ini masuk ke ilmu balaghah. Apa lisan yang fasih? Oh, bapak ini fasihnya. Fasih itu apa? Fasih itu bukan setiap huruf itu jadi ain, tidak. Sakinah bahasanya assalamualaikum, tidak juga. Kemudian tidak seluruh huruf itu harus huruf ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak ada juga kan. Fasih itu adalah mana huruf itu diucapkan dengan sesuai dengan hurufnya, itu namanya fasih. Secara penuturan huruf. Yang kedua ada fasih pada aspek pengucapan lafaz. Dia tidak jelimet. Misalnya apa ya? Cak kita main kecil dulu San. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 6 biru, 5.000. Nah, kira-kira itu. Itu namanya jelimet. Itu tidak fasih. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kalam beliau fasih, omongannya jelas, artikulasinya jelas. Kadang-kadang kan kita ni tak tahu, ada orang ngomong tu mano J, mano D, mano Z, mano Y, itu kadang tukar. Bayar apa? Bayar yakat. Yakat apa zakat? Azan apa? Adan duhur juga. Nah, kira-kira itu ya. Orang Sunda ya, kira-kira begitu. Nah, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Beliau diutus di tengah kaum Quraisy yang bahasanya yang paling fasih di antara kaum Arab yang lain. Karena kalau kita belajar qiraat sab'ah, maka ada yang membaca ihdinal shiratal mustaqim. Ada sad itu mereka tidak bisa mengucapkan sad. Jadinya sad jadi dha, huruf dha. Ada yang tidak bisa menyebutkan huruf za, jadinya sin. Nun shizuha menjadi nun siha. Itu artinya sama lah kita. Maka apa? Iwak balu, ada ghain kan? Tak baca ngom r, ada. Tetapi beliau diutuskan di suku Quraisy yang itu rata-rata lisannya fasih. Maka Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy itu karena afsahul lisan di antara orang Arab yang banyak. Nah, ini bicara tentang bahasa semantik seperti ini panjang. Tapi intinya adalah maka beliau diutuskan di tengah kaum yang dari sekian orang Arab, maka yang paling fasih, yang standar, yang bisa diterima semua orang paham itu adalah bahasa Arab Arab Abdul Hijaz, yaitu suku Quraisy. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, apa kemudian balaghah atau kalamun baligh? Tadi lidahnya tidak terbelit-belit, artikulasi setiap huruf demi huruf bisa dijelaskan. Sudahlah beliau ngomongnya jelas, saya akan pergi ke pasar. Nah, itu kan jelas. Dan beliau termasuk sunnah beliau mengulangi penjelasan beliau 2 atau 3 kali. Supaya apa? Supaya apa yang beliau ajarkan kepada para sahabat itu, satu, tidak salah terima sahabat yang mendengar. Yang kedua, supaya kalau pengulangan akan gampang diingat. Lihat betapa beliau seorang muallim, seorang pendidik, seorang pengajar yang sejati. Nah, itu pada aspek fasahah, kelancaran lisannya. Maka fasahah itu artinya ketika beliau mengucapkan huruf demi huruf itu sesuai dengan kehendak yang Allah inginkan. Sampai ada satu hadis menyatakan, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Aku, kata sabda Rasulullah, adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dhad. Karena orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad di alam semesta ini, dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang itu tadi, ada dhad jadi dha misalnya. Karena sebagian bahasa Arab kadang-kadang mereka menukar antara dha jadi dhad, dhad jadi dha. Dalam contoh, kalau ini sekedar contoh bahasa saja. Dalam bahasa ada istilah madbud, mazbut, jadi madbut, kira-kira seperti itu. Sama seperti kita, ada yang J jadi Z, kemudian Z jadi Y misalnya, itu biasa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisan beliau tak tertukar. Kalau sya ya shin, kalau tha ya tha, tidak pernah tertukar. Itu lisan yang fasih.
Yang kedua, kalam beliau baligh. Kalam beliau itu mengandung nilai, ketinggian nilai. Sudahlah ngomongnya jelas, kemudian isi omongan itu sangat tinggi. Itu baligh. Nanti akan kita bahas beberapa hadis yang menunjukkan betapa selain fasih, maka beliau mengandung unsur balaghah yang sangat luar biasa. Unsur ketinggian mutu bahasa, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebagai contoh dari sekian banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas betapa beliau mengajarkan kepada kita contoh ya, pada aspek ketinggian bahasa, baik artikulasinya, makharijul hurufnya maupun makna dari ungkapan kalimat tersebut. Pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ka'asnanil mushti. Manusia itu seperti gigi al-musht, pisisir. Jadi kita manusia ini seperti giginya sisir, geriginya sisir. Kenapa beliau contohkan itu? Ini apa? Tasbih namanya. Ini kalam yang tasbih. Ada perumpamaan, mengumpamakan sesuatu dan sesuatu. Manusia, semua kelompok manusia itu diumpamakan seperti giginya sisir. Ada tak gigi sisir itu dia misalnya panjang sebelah, dah kata tak dapat kutu mensisir kerap. Tak rapi rambut kita kalau ternyata ada yang ronggang siko, kemudian ada yang itu. Tak disebut, bukan disebut sisir kalau ternyata satu sisirnya tidak rata, kemudian yang kedua sisirnya itu bolong-bolong misalnya. Kenapa manusia disebut sebagai ka'asnanil mishti, seperti mata sisir? Satu, manusia itu hakikatnya sama di depan Allah. Sisir yang rata itu dia rata. Kalau tidak rata bukan sisir. Maka ketika rata mestinya seperti itulah manusia dengan yang lain, egaliter. Bahwa tidak ada yang membedakan kita, bukan karena perbedaan kulit, bukan karena misalnya perbedaan bahasa, bukan karena perbedaan suku. Yang membuat kita berbeda cuma satu, nilai keimanan kita kepada Allah, kemudian bagaimana kualitas hati kita di depan Allah SWT. Maka orang yang paling takwa itu adalah orang yang mulia adalah orang yang paling takwa di antara kita. Tetapi dalam hidup bermasyarakat kita ka'asnanil mishti, tidak boleh kita merasa lebih dari yang lain. Merasa nonjol dibanding yang lain itu bahaya. Merasa bahwa diri yang paling penting. Kalau dak aku kamu dak makan, kalau dak aku kamu kemudian komplek ini dak aman, kalau dak aku kamu dak sekolah. Itu bukan tidak mencerminkan bagaimana hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat ya ikhwan, bagaimana ketinggian bahasa Rasulullah. Kita diumpamakan seperti sisir. Berarti untuk merapikan sesuatu kita juga harus rapat satu sama lain. Kita harus rapat satu sama lain, bukan hanya rapat secara fisik, tapi rapat secara hati, sehingga kemudian kita bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Itu makna dari betapa fasihnya lisan Rasulullah dan betapa nilai apa yang beliau sampaikan sangat tinggi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam 4 kata, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu bersama siapa yang ia cintai. Ikhwan yang dimuliakan Allah SWT, dalam bahasa sekarang hadis ini mengajarkan kepada kita, orang itu akan berkumpul dengan orang yang satu frekuensi. Di mana itu? Orang frekuensinya nak ngaji. Antum dari Ilir berapa? Kami dari Kalidani sana. Ada yang mungkin dari Tanjung Barangan sana. Ngumpul dalam satu frekuensi dengan hobi yang sama, dengan kecintaan yang sama. Datang ke Pemulutan besok. Babaris motor, pas juga megang stick gitu. Itu ada yang dari misalnya dari Tanjung Barangan ada Pemulutan. Ada yang dari Keramasan, ada dari Kalidoni, ada yang ngapa? Mancing. Dengan kehobian dan kesukaan yang sama.
Kaget kita besok ketemu ke Kambang Iwak. Bertemu segala orang, ada yang mau mobil, ada yang motor datang, ada yang naik Gojek segala macam, ngapo berkeliling. Oh, hobinya olahraga. Maka orang akan dikumpulkan, dia akan bersama siapa dengan satu server dengannya. Dan itu kemudian yang menjadikan hadis ini mengajarkan banyak hal kepada kita, bahwa sebagaimanapun kita, maka kita akan dipertemukan dengan orang yang satu frekuensi, satu level dengan kita. Maka Buya Hamka pernah ditanya orang, Buya, kenapa ya kemarin saya berangkat haji? Karena zaman dulu kan jarang orang umroh, biasanya haji. Kenapa saya kemarin kok berangkat haji, kok ketemu wanita kok yang pengen menggoda saya, kok caknya betino nakal bahasa kita. Kemudian Buya Hamka senyum. Kemarin saya ke Amerika kok yang nggak ketemu kayak gitu. Saya ketemu orang-orang baik, orang-orang soleh. Beliau tuh langsung jawab pertanyaan tersebut. Artinya Anda akan dipertemukan dengan bagaimana isi otak Anda. Anda kalau pengen sukanya begini akan dipertemukan dimanapun, hatta di Mekah. Orang kalau hatinya buruk akan bertemu dengan orang dengan kualitas yang sama. Maka bertemu misalnya orang-orang di Madinah, didatangi orang-orang di Mekah. Tapi karena sama-sama mereka ingin mencelakakan Rasulullah, maka kumpullah orang-orang di perang Ahzab itu, munafik dari golongan munafik, Yahudi di Madinah maupun orang-orang kafir di Mekah, kafir Quraisy. Ketemu mereka karena pada hobi yang sama untuk mencelakakan Rasulullah dan umat Islam. Lihat bagaimana hadis dari 4 kata, orang itu bersama yang ia cinta. Dan ternyata hal ini kemudian hadis ini tidak hanya cukup di dunia, bahkan di akhirat ini pun akan berbukti. Kelak sesemua orang akan dibangkitkan bersama orang yang cintai. Dalam hadis kedua dari kitab dari kitab Riyadhus Shalihin, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti akan kelak di akhir zaman akan berkumpul orang satu, yaghzu jaisyunil Ka'bah, berkumpul satu pasukan besar berangkat ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Fa idza bi baida'a khusifa bi awwalihim wa akhirihim. Dan ketika sampai di satu padang yang luas, kemudian awal pasukan itu sampai ke ujung sana berapa kilo itu semuanya di bumi hanguskan oleh Allah, dimatikan. Kemudian Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, jangan-jangan di sana bukan ada orang yang bukan dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah, mungkin pengen jalan-jalan, mungkin ada siapa, ikatan dinas segala macam." Kata Rasul, tetap mati, tetap dia bumi hanguskan sama Rasulullah, sama Allah. Tetapi kelak di akhirat dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Maka ketika niatnya untuk misalnya untuk kebaikan, cari nafkah, dia akan berkumpul bersama orang-orang yang mencari nafkah yang halal. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana hadis 4 kata ini kemudian ternyata dia akan bisa baik dari awal kali beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu sampai akan terbukti sampai di hari kiamat kelak. Sampai ada orang yang mungkin salatnya sekedar yang wajib, puasanya sekedar yang wajib, tapi ternyata kecintaannya membuat dia sampai bersama Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku bersama orang yang mengkafil, yang memelihara, yang ngurusi dengan ikhlas anak yatim seperti 2 jari ini tak terpisahkan di surga kelak. Itu artinya kecintaan yang sama. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai, mengagungkan dan memenuhi hak-hak anak yatim. Maka ikhwan dimuliakan Allah, karena kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang yatim. Maka wulida yatiman wa 'asha kariman wa mata kariman, kira-kira seperti itu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu wulida yatiman, lahir dalam kondisi dia yatim. Wa 'asha kariman, hidupnya mulia. Wa mata 'aziman, sementara ketika beliau meninggal, beliau mati dalam kondisi yang sangat agung. Itulah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi gampang ya ikhwan. Kita ini kalau orangnya senang sesuatu, berangkat kita besok ke Jakarta, kita akan cari siapa atau tempat di mana kita akan senang. Jadi kalau orang majelis nyari, oh di mana ada majelis di Jakarta? Bercarian di majelis. Sengaja tak sengaja akan bertemu dengan orang yang ketika ketemu, ada orang berpeci. Oh Pak, dari majelis mana? Oh saya ini, berangkat. Ayo melok malam dia. Majelis. Bertemu di
Di mana? Bertemu di kereta api misalnya. Dari Gambir ke mana misalnya. Selidik punya selidik, ternyata beliau ini hobi mancing. Oh, saya juga hobi mancing, Pak. Akhirnya yuk kita mancing dari sini Palembang sini, ngandon ke sana mancing. Itu baru yang halal, belum lagi yang haram. Ada juga yang bertemu ke sana untuk apa? Untuk masang nomor. Ada juga kaget. Berarti orang akan dikumpulkan bersama siapa dan apa yang ia cintai. Dan itu perkataan siapa? Perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai balaghah, nilai sastra, ketinggian isi bahasa yang beliau sampaikan sangat luar biasa. Kemudian beliau menyatakan la khaira fi suhbati man la yara laka ma tara lahu. Indah sekali bahasa beliau. Beliau menyatakan tidak ada kebaikan ketika berteman dengan orang yang tidak melihat untukmu apa yang dia lihat untuk dirinya. Maksudnya adalah ketika kita berteman, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari pertemanan dengan orang yang dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan dia tidak perhatian dengan kita. Pengennya dia dewek yang kenyang misalnya, oh tidak pacak dibutuhkan kawan. Biasanya kita akan dibenyukkan oleh dia. Ngambil lemaknya makan nangko, kita dinjuk-njuk getah misalnya. Oh, tak katik kebaikan di situ. Kalau teman tu ya teman, ayo ngaji bareng. Kemudian ayo berangkat bareng. Berangkat ngaji kalau pacak disusul ke mana dinjuk solusi. Itu kan ada orang menginginkan kebaikan untuk kita. Tapi kata sabda beliau, tidak ada kebaikan ketika engkau berteman dengan orang yang ia tidak melihat untukmu apa yang dia lihat untuk dirinya sendiri. Maksudnya kepentingan dirinya dia utamakan sementara dia tidak mementingkan dirimu. Baik dalam skup kecil hadis ini maupun dalam skup yang besar. Pertemanan atau hubungan termasuk hubungan antara atasan dengan bawahan. Termasuk misalnya pejabat dengan rakyat. Kalau kita ada dalam satu lingkungan, dalam satu lingkup yang pejabat hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya dan tidak menginginkan kebaikan untuk rakyat, itu tidak ada kebaikan di situ. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini ternyata cakupan hadis beliau ini sangat luas dan betul-betul terjadi dan ada buktinya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, ma halakamruun arafa qadrahu. Tidak akan binasa orang yang tahu kadar dirinya. Ikhwan, kita ni kalau tahu kadar diri kita ni akan menyatakan saya adalah hamba Allah. Saya adalah makhluk akhirat. Saya adalah umat Rasulullah. Maka dengan tiga modal ini tentunya kita tidak akan menghinakan diri kita dengan melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Kita tidak akan menzalimi orang lain. Kemudian apa yang wajib kita akan kerjakan, yang haram kita tidak akan lakukan. Maka itu orang yang tahu kadar dirinya, maka dia tidak akan binasa. Karena dia akan tetap menjaga nilai kemanusiaannya. Orang yang tahu kadar dirinya, bahwa dia adalah makhluk yang dimuliakan Allah, dia tidak akan menghinakan dirinya dengan siang hari Ramadan tak puasa. Karena orang yang tak puasa berarti dia tidak mengindahkan harga dirinya sebagai manusia. Bahwa kalau dia tahu kadar dirinya, dia tidak akan minum khamar. Karena minum khamar itu akan membuat dia menjadi orang yang hilang akalnya. Sementara Allah sudah sempurnakan dirinya dengan akal yang sempurna. Kalau dia tahu kadar dirinya, dia tidak akan buat lukisan di badannya. Kalau nak melukis banyak dinding kosong, ngapa nak di badannya? Karena Allah telah melahirkan dia dari rahim ibunya, ibunya telah melahirkan dia atas izin Allah dalam kondisi polos, ngapain harus dilukis-lukis lagi misalnya? Maka orang yang tahu kadar dirinya, kualitas dirinya, dia tahu betapa mulia dia sebagai makhluk Allah SWT di antara sekian banyak makhluk. Nak sejelek-jelek kita di mata manusia lain, kita tetap lebih ganteng, lebih hebat dibandingkan makhluk yang lain. Maka berarti orang yang tahu dengan kadar dirinya, dia tidak akan menghinakan dirinya. Dan kalau seperti itu, dia tidak akan binasa. Karena dia apa? Dia tahu bahwa dia adalah makhluk yang disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rahimallahu 'abdan qala khairan
faghanima aw sakata fasalima. Masya Allah, indah bahasa beliau. Beliau menyatakan, dan Allah merahmati seorang hamba. Qala khairan, dia ngomongnya, kalau ngomongnya ngomong baik, faghanima, dia dapat untung dari omongan yang baik itu. Atau aw sakata fasalima, atau dia diam dan dengan diamnya dia akan selamat. Ngomong baik itu untung tak? Baik. Pertama, ketika orang ngomong baik, maka dia sudah dapat pahala menyelamatkan lisannya dari maksiat. Itu satu. Yang kedua, kalau ngomong yang baik, maka omongan yang baik itu akan jadi doa. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taqulu ala anfusikum illa bi khairin, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan ucapkan atas dirimu kecuali yang baik-baik saja, karena malaikat mengaminkan ucapan apapun yang terlontar dari mulut kalian. Orang ngomong baik, apa kabar no, apa kabar cek, alhamdulillah ustaz, sehat walafiat, gemuk lipuk, lemak makan, padahal lagi buntu, diaminkan malaikat, dapat rezeki berkah apa ngomong baik, fa ghanima, maka dia untung. Au sakata fasalima, atau kalaupun dia terpaksa diam, maka diam itu akan mendatangkan keselamatan. Daripada cak-cak pintar, cak-cak tahu, kemudian tanya, apa hukumnya itu? Aku tak pacak jawab, diam dia, selamat dia. Karena orang, kalau kita fadilah atau keutamaan, keunggulan orang yang diam itu, kalau dia di satu kaum, misalnya di tengah orang pintar, dia diam, akan dibilang, oh dia orang pintar, melok kepintaran orangnya. Terus kalau ternyata dia di sekelompok orang yang jahil, dia diam, maka dia selamat dari kebodohan mereka. Kadang-kadang kita nih pengen dak tanda, tidak tanda, harus menunjukkan bahwa dia yang paling pintar, mendominasi pembicaraan, ngomong segala macam dari timur sampai ke barat, seolah-olah dia yang paling tahu. Yang itu rendah dia di mata kita, dalam pandangan kita. Dan siapa yang mengajar ini? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, sebagai jurus bagi para jomblo, apa kata beliau? Ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Cintailah orang yang kau senang itu haunan ma, sekadarnya saja. Boleh jadi satu saat engkau akan benci sama dia. Hari ini pecah, oi, pagi siang malam Kak Romeo inilah kira-kira. Nak makan teringat bapak kakak itu, nak minum teringat kakak itu, nak tidur teringat kakak itu. Lagi mabuk cinta. Tapi kemudian ternyata dia tak jadi, kemudian putus, ternyata tidak nak muntah saking bencinya sama orang itu. Maka kalau cinta ya biasa saja. Karena kenapa? Takutnya ketika kita kemudian tak sampai, kemudian akhirnya satu saat berubah pikiran, bisa jadi kita akan benci dengan orang tersebut. Betapa banyak sudah, apalagi dalam panggung politik. Hari ini puja-puja dia, sundul langit. Oh bapak ini hebat ini. Oh tak boleh dikatakan dia itu ada seperti Sayyidina Umar bin Khattab kira-kira. Tapi apa, pas dah ditunjuk job langsung jadi musuh. Dasar zalim, dasar Fir'aun segala macam. Lihat. Kenapa? Dia melabuhkan cintanya berlebihan. Kalau kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sudah biasa sajalah. Kalau kau senang sekadarnya saja. Karena boleh jadi satu saat engkau akan benci dengan hal tersebut. Maka ikhwan dimuliakan Allah, inilah balaghahnya, inilah ketinggian isi ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita kenal dengan apa yang menjadi kelebihan beliau, kita akan mengatakan Masya Allah, betapa bersyukurnya kita diutuskan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jazakumullah. Kepada ikhwan yang hadir pada malam hari ini, juga yang ikut kajian kita secara online, mudah-mudahan kita semua dijadikan umat yang diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga, kita cinta pada Rasulullah, dan mudah-mudahan beliau pun bangga dan cinta kepada kita sebagai umat. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tawsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته